بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرا الحمد لله عز وجل. صلوات وسلام على پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم. Upraleskeri familjo, ashabja, e mu prasau kolla të gjitindja kelle vëzbishe me porukencar, e ma kea dunja na më kënë një saravera së nësar muslimani. Për të poshmina pshalalen, mare të maja, mangava të rakava tanë, jekësar gajreti, selami, ukupno sar gjemati, sar imami, gjyka kva në njëllo nasan sot dhe si salamare grado načalnikoske, sašto shëngam kovestija, targele skoro vorda, nangle elhamdulillah so shukura dva na ullo e familjake lišno nekoa šteta, sar imami si amen dužno e këtë kera dova sekole e këtë gjemateske koga dhe singjovela, nekoa bila që nasan žalosno, kera kjakoro namazi, ko mubarek divesa, akvate dhe singjovel muslimaneske, na nezgodno nije kaske kasisile imani ko Allah Azza wa Jal, Allah inshallah neka dene sabëre, neka rakelen kilengeri familje. Sajdime pšalare. Sad su i sile početok i sile kraj. Jedinstveno kas na ne početok, kas na ne kraj, a dva je talo Allahi Azza wa Jal. A gardo Ramazani spreminela pete na puštinela me. No a karira a čola mengek but važno buti amensar muslimanja so trebala knate prispitina ame. Na khamlja kva kursi Ramazaneskoro ili na. Dali amensar muslimanja obožajnaja manga devle samo jekmasek ili odlučinaja tova Israjna e Allaheske Azza wa Jal empalo maseko Ramazan. Trebala se koje te postajapine peske opučive dali po naodori ga u muslimani sar sosinatkino koji badeti ako masek Ramazani planirinela i po naodori ga tove laktivne Allaheske Azza wa Jal koji badeti. A dvala je si karja se kaske amenge koga si amamen lea pandle o Allahi o lesino da menga maro gjivdik. A dva dikhamle preku i keribe uruči. Šajsne te beša bizo cigara, šajsne te beša bizo mare hapija, džipostinasne niso nasfali pe nasargjamen, bizo hajbe, bizo pani. Am primetinasne deka ko momenti koga kerasni iftari deka amantaroje puti po 2-3 cigare da tarasim. Akva samo dovoljno talo pokazatelji amenge so značinela o dživdi pe e Allahea Azza wa Jal. Jodordeske pšalalen koji tu mendar karakelpes Israjno to velike Allahesko rodrom, a kvaj talo znako deka o Allahi Azza wa Jal prifatingjada leskoro uruči. Taro se šartijate dike dalje toro posti i talo kabuli, diko bor promena kerja o samo posti antute. Ako dikljam promena i si razlika antute taro početok pretom masek Ramazanjem ko kraj Ramazaneskoro, onda džanko šukar dromsija. Emo Allah Azza wa Jal, a kanako go pišinela menge, e čačutne mu'minen kava kerel. Inne ledine qalu Rabbuna Allah thumme istaqam. Emo kolama nusha kolasova kergio Allah tamo moro develem sine Israel.
Primetine nek buti. Akariga koga penglola emokolaso pengio Allah itala maro devel. Akwana kurtulinelam. Akwana ne dovom. I sijek aver butiso na doполнинела саакал. Оманги прему Allah. Thume stepam. Emtale istrajna kada. Što znači nela istrajna? On tale non stop ki služba e Allaheske azza wa jal. Što dobine nadla manusha? Tetenezzelu alejhimul melaike ela tehafu wa la tahzanu. Emlenge isite hulen meleki. Sabe melekonge kergol Allah. Melekja ki dunjaja, melekja ko paripe, melekja ko momenti pretede të ridusha, melekja ko të ro proživljive. I si e këvërsa melekja ko aso vikinela pe melekja so ala kenat. E madalla melekja i tale zavisno tu ko bërësjan pashe Allahe, Allah e so akirga ko kuci halis. İhfedillahe ihfedek. Garave Allahe te manganu, Allah te garavel. Ako je talo pravilo. Sad garavela to Allah. O Allahi garavela pe koleskele naredbe, em dujdarive tardeskele zabran. A gara mene Allahe azze o gjer garavaje. Kad ja situacija sodo binaja, te tenezzelu alejhimul melek. Lenge hulena meleke sad, Sare muslimanenge po bedër, o muslimanja lengeri brojka si ne trishër, o mushrikja si ne hiljada, o mushrikja si ne najso vreme në oružje pa dva vakti, e muslimanen dy grasa. Po sar po bedinge o muslimanja, hudisalle hiljada meleki. E magjar tuke ko gjivdipe, koga se anisa në Allaheske azze o gjelë, o meleke tuke dova kena, jektara dva italo tuke koga veja ki gjamija. So akerga pejgamber islam, jek muslimani ko avela ki gjamija, ma gjikla namazi, palo namazi, do deka beshaja ki gjamija, o meleke tuke dova kena. A I dova melekongir në I ringjo vela. Po kja ver situacija koga hulena tuke meleke, prete de te ridusha. Ako je tamo najopasno momenti. Prete de te ridusha, tu ove iskushimota ro shejtani lanetullahi alej. Avelo shejtani koliko te reda deskër atla tuke ovi jaudia te mangante kurtulingjo. Em pazina kopelan ku ispita kariga, te vakre pa dobro jaudia kova, badijava, postingjan, kuldingjan, sad na muslimani geli. Po te pobedin jane name muslimani ka čavka veliko liko te redija koj. Kas kakva iskušenja avena, okolo su Italija nestabilna sos ne perimane. Ko Italija nestabilna, okolo su ki džamija dikjalin taro Ramazani ko Ramazan. Tari teravija ki teravija. Mislinge haulo bajrami, sar razvote dinge Allah izvođa. Agar te ponašine. I on tada kerde iskušenje ko lengoro merili. Se po apushte sartalo izledinela e këmerve akina sartrishel sabje te pagenu pral te limen. Ama në kolla I tali isra në Allah s'ka zëvëgjel. On tali ko arakibe Allah s'ka zëvëgjel. Po jo mulkjame koga kovem proživime. I jaki si te vazdil se ka saro ka bëri. Kad I kja dva dire nekola manusha ko koqija ka piren teresen gjikotane makshëreskor. Ama nekola manusha o melekja ka lenen bizo nisave muka ka lenen gjikotana dhe le makshëresko ka kikëlkan nga ko Allah Azze wa Jal. U do leske pralanën Allah Azze wa Jal na redinella menge. Dok si jam gjivde, mora men ti keramen ko akova din. Odmor na ne. Allah ko Kurani va kerga. Wa'budu rabbuke hatta ya'tiyaka al-yakin. Em o Bože ne Allahe sa gjikote na vela tu kjo merive. E din se no prekinine I badetea.
o merive koga velatu. Amansian popro moratove ki službe Allah'eske azze ve celle. Pușle e peygamberê aleyhisselam ya Resulallah vakermange yek buti so bikeravla averenika sena kuća. So akerga o peygamberi kul amentu billahi thumme istaqim. Vakerme pakjava ko Allah azze ve celle em ko advatove istrajno. Sartove istrajno. Na samo ki shqipne mangave Allahe. Se poj mangele Allahe. Se poj viruinela Allahe. Okovada pijanđija, drogiraši, kamačija, bila čo su šajtove, on sakala verine na kodelu. Okovada ki kafana so pijelo, devde spomninela kileske rigi. Po muslimaneski razlika sve i tako. Ov celosno prifatinele devde. Koleskere naredbem, koleskere zabran. E akva i tala dva so razlikuineat. Odeska kariko pejgamber sam kakral vaker me verunava kodevel aman Israjno tove padava. Celosno te prifatine Allahe. Sa dva talo samo so ki teri koris. Inaku halalim ko bortalo važno a meni palo masek Ramazani. Sar sociam sine aktivna ku ibadeti ko Ramazani ku ibadeti Allaheske azze ve celle. Amen ko namazi citina suretu Fatiha. Porque suretu Fatiha isiame na ekaeti ko to Allah ikanela ihdina siratal mustaqim. Em uputin amen ko čačutno dron. Akja Italija mari dovaja. Akva Itala dva so non stop citinalem talalen koga siam baš ko amaro namaz. Inaku talalen trebela te džana Kobor, amen kova pravdea čali uputa kara kelam. Kobor amen kova pravdea čal promena, hajdika sarelam. O Allah azze ve celle ko Kur'an kakrel, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا ذَادَ فَهُوَ الْهُدَى. Em koji tu mendari talo uputimo, koji talo ki uputa, o Allahi bajrakerela samo panda poveke leskeri uputa. A katar so haluvaja pšalale, a katar haluvaja o Allahi ako mangela tut upotrebinela tut. Sarka haluvede ka sen manglu ko Allahi, sarka haluvede ka palu Ramazani sen manglu ko Allahi upotrebinela tut. Ko su upotrebinela tut i po naodoriga to veko leskoro namazi, te raketu tar leskoro harami, te izvršne leskere naredbe. Emsa kava načinela o Allahi azze ve celle te upotrebinel tut ko hajr. A care ga postavljenju vela pučiva. Soji adava so pomožinelamen tova isana Allaheske kodromen palo mase ko Ramazan. Soji tala dva so trebelamen tekera. Nange pšalalen prvo so trebela tekera koga kerena dova, najčesto amen dova keraja dunjajake. Sarokova i klipi so vrtinela pe ko Facebook kerela tavafi sarine dova dženet imanju devla deman pare mangala, pare. I amen dat ne saramari dova. Devla ve yek ne devla seftena kelgin be, nek pirelni buti be, biš haldo topčan džijen ne kavem. Najčešta kja dova kadika amen da kavai tava. Harica kera dova čala amaru imani pšalare. Ediko pejgamberi aleyhisselam sosine leskeri dova kose koa namaz. Ema kja dova i talo but važno. Tari dova pejgambereske sam kovel. Ja mukallibel kulub thebit kalbi fi dinik. Ej tu someninea o kalbija zacvrsti moro kalbi kotoro din. Ko aver hadis o pejgamber sam kakrel emo kalbija emanušenje tare trebalo najaja Allahesker emeninela.
Cobor desinela pe manuș Ramazani posingea chiumra gelo, pa desingiovela cu alcohol iringea, cu haramia practicuingea, sosca cavovela, până kergeam dova cea lui iman. Se cu aver hadisi dikeno pe cambre sam ca kerel celo životu isite kere buti dženetes. Prete mere ka kere buti džehennemeskem džehennemlija ko. Nikoj na nesigurno. Ama hođov, ama hađijao, ama somanđo, nikoj na nesigurno. Joroleske amen si amen potreba non stop ki dova prvo so ka keren dova vajtara kel tomaru imani. Tena našalen tomaru imani. Se dikhen sa kergeo pe camberersam. Ka aveliek pari pe manushenge košeru. Agar kot ka jinem pe tarodini. Agar ko velenge pari pe ti keren odini, sa suilenge pari pe o jaro ti keren kolenge revasta. Юлецке парламентарно себеб я истина това и дова ко Аллахи азza wa jal te rodenne sa te deltmen iskreno kalbi kodin. Duito buti psalalen so trebela to vela men ki godi a čalamarisa na skales korodron gradinen iskreno odnose Allahea azza wa jal. Nikogaš ma gradin odnos o manuša so kapenen, lađavotar o manuša, pa mena vava ki džamija me prencar na ovava sebebi eke naštite kldinav. Šalalen, samo jek butite žana, jek manuš koji talo kaderi te kldinel kopre, a namerno na kldinela, ki stolica kldinela se ki stolica kldinela čačo kwa manuš koji našti ki sežda te pere, lengi talo halal. Aman te kldina bizo opravdana situacija ki stolica, a kwa na ne džaizi. Em taradva namazi na neame ništo te džane. Acva se kaski godite ovo. Koga se anviša kariga ko iskreno odnos prema ko Allah azza wa jal, dikhem pšaladi. Amen šaj sve što te glumina. Amano soni amaro, krajta o amaro dživdi peka izdadinelama. Dikhem sa kariga o pekamberi alisele. Mena aše ala še'in mate alejhi. Koji dživdinela je ke bukjaja, te džanela dale bukjaja merela. O bukja dikena pe prema i kraj kapšala. Sartalo toro merive, a gyatalo toro proživive. Manuš lela pi duša korkori, o a zapile skoro a gyatalo. Non-stop calel pituș, o dă ca projernele, pa calel perituș. Mulean alcoholea, mato cuștean cu Allah azza. Mulean ihramea, telbiaia cuștean cu Allah, lebeik Allahume lebeik. Soski talo sadva, tesne povrzimo prema ophandive torimane. Cu aver hadis o pejgamber sam că teisu abdu dinaru wa dirhamu. Nekovel propadnimo o robije dinarešeme dirhemeskoro. Sosi kavela meno pejgamberi alisele. Ameno manušasema svorineki akeja dunia tova robija je Allahesker. Ama robije je dinareskoro. O Allahi ponižinela asatke manušen. Koga manušovela robije dinareskoro. O manušovela robije dinareskoro togaš, koga više oporo dživdi pe vodinela neko interese parakor. Družinela pe ačadi para.
Halali kerela açali para. Harami kerela açali para. Pedadeana kerela lafi açali para. Familiatar țidingheape sebepi para. Oia bangeulolesche popașe sebepi para. Emsa kava manush koga i para diktirinelo dživdipe, navodinava računi sar zarabotinava, navodinava računi soja biznis kerava, ama dali droga biknava, dali oružje biknava, dali alkohol, dali komari, dali preku sportska zarabotinju, a kala i tale robija na Allaheskere. Robia e dinares kërën dirhemes rodoles că soa kërgău pe camrasam ada la manșai dinde armantar istrane Allah esker. Ayer buti kogitalo dindi armantar istrane Allah esker mao ce când la corun khair. O şeytani samo kahova veltu. Sar kahova vele dik sar mizerno završinena a savke manșa kogitale robia perestra stengere robie dinares kor. Ovka pošminel nekoa biznis odori, pojma na neletala dva biznis. Nađala leskeo biznis, soga kerelo, ajde kadel i roba ispod cena. A dvajtalo jek. Po koga kadel i roba ispod cena na nele aver buti, Pako šeitani kao vavel lebe aver krediti kađao. Ama više žirantija na netu soka kere, žiranti ka čileo ker. Kadele hipoteka. Kadele ker hipoteka, šerea kađa natelen kokre ka čovjek bizo ker. Hem diljan tutkimen, hem tečarem turnukon. Soskja ka vovela bi komar opštestvo, duri saliljan taro Allahi. Ulam robia e parakoru. Naman lam tova robia Allah eskoru. Tova robia Allah eskoru Allah kala çarıl teri dünyaya. Kaskeri celta u ahireti o delale leskeri dünyaya tove. Tri to buti važno. Pazineno društvo. Pazinen palo Ramazani kasarka družinen tumen. Diken, o društvo butalo važno kotoro iman. Me pučat me soske tomare maksımya, ema dva šukar haberi šunava oftobeš postinel. Kakel modat meka postinav tajca, saralo te postinav. Po dikljat tu tiromnik posifiri kaj ušte, dikljat tu mendar deka postinena, automatski o maksımya medaka postinav. I agavla talo but važno društvo. A kad ovo društvo su slučinjujela, kaj kađa, hajde be ki džamija kađa, hajde ko nokni kađa. O društvo se bepi, Katerinel da je čave ko namazite. Diko je butali po kako pekam berezo, ka prifatinel sin islam, ama se bepi o pradesko ga tel sarbe kamenine o dinija mare da deskoro. Vabe va popravo sen, ema garda mulo pralalen sar na muslimani. Inaku pravalen pazinen tumentaro bilačo društvo. O bilačo društvo pa kuštelan la palaj azze ođel i belja leskir duke kačil. Kao to Allah me naliljum droga, a kvasika vgjaman, me joint na dženazne te pušina, a kvasika vgjaman, leske dele duplo azati. Ema jar seku i belja kačil tu. Podig za razliku šukar društvo. Ako nas je grupa mala, je grupa kuvja ko dženeti farinelu aman kakal o Allah, na dikamare amale, diko Allah je to što penelo. Džan ko džehnemi tomaro Allah i kada ne taro džehnemi hatari tomaro čivene ko dženeti. Šužo društvo. Vedeske pšalana klajtale bukja so trebela uvek te zapazinale nem to velike mari godi. Em pokraj pšalalen pazinen tumari čip. I čip tadi anja tomare kalbeskeri. I čip tadi anja tomare imaneskeri. Muke nadva sakerna, are ki čip bezobrazno srce de skoro i šukar. Na. Ako i tenđera
Shuji kaurma kerar gövda shujo mirismu ke la kokom shilu. Ta garda o kalbia kuitalo shujo i chivdei tali shuji. Vedeți că psalale sova kergao pejgamberi. Nane tovel ispravno to imani sadžikote novela ispravno teri čip, a ispravno teri čip na neto sadžikote ispravno novela to rokar kraj. A care ca ceva planu Allah ne cadela men seco a khair Allah te zasvrsino men da paloma se kramazani se tai sai se amen palumite ravia praval. En paluno nokni namas. Udoleska kula teme kerari salafi soцел товарица свесна това по истина ке Аллах скородром Аллах те делту мен се коа хајр иншалла Аллах имате одвоенели фамилија тартумаро асали томаре асали увек перде берекетен некол ем таракот ме таро секо искушение саллаллаху алейхи ва саллям. Шукари кергатош. Шукари кергатош.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Quieren nieto farsi tariatia. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن
سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد